l'OPA, la MTLD, tout ça, l'OS, l'Organisation spéciale, tout cela, ce n'est plus comme en 71. On respecte, bien sûr, ceux qui ont fait l'insurrection de 71 avec le Bachar al-Mokrani ou le Cheikh Ben Haddad de Saddouk. Hein? Nous les respectons, mais à notre époque, pour gagner la bataille, il faut des hommes modernes, il faut des militants organisés, il faut connaître le monde. Alors sachez, les chers frères et chères sœurs, que la révolution algérienne a eu beaucoup d'écho sur le plan international. Petite allocution. Oui, bienvenue en cette journée du chef. اللي غادي يجونو دارفني السلاح نسحن ديال كيفاح بعد الجهاز المولى بعض يامن يسق فرحي غير الذي يذبح يرحب ويعيد يقول أدري أكل شراغم غادي يقول ربنا بويا عناس يبوه روا ألف بارك يوم الكريم بالقاسم قاسم في القاهرة يسول سميز المعروف ياكل زيار فوق كما من الدمارة يقرين دقيقون ديين وإذا كيقفزن الحال يطلب الجرة سمو تكليف لا يثمن وظن تشون تعيشوا نفرح الحاج معاوزين نمشور يسن سيوت بالقدة غاد جنات يشبح وزميس يقول دامور سلامتك في الشدة